Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe men ɗo e chaine DJ Ben Production. En calmini goto fof inde mum e yettode mum. J'espère oɗon e jaam, min mboɗo selli alhamdulillah. Bon, hande mi ari donc haalde haala Baba Kana ndeysaan, gorko mo gandanɗa hoorema un artiste engagé, l'exceptionnel, mais le véridique. Frère, yo Allah yurmo yaafoma, yo Allah harne aljanna, yo toon ɓurane ga juuɗe moƴƴo kadi jaɓɓoma. En duwonima kala biyowo mbimi e mbimami, en duwonima jinnaɓe makko fof, la famille Camara, en duwonima hip hop pular fof no fotirno. Wonno wonko jareɗen, no feewi kadi o yeehi o nawrani gacci. En jiiɗi arde ɗe balɗe fof kalan hen donc koye sunare rek, vu la situation no jaarugol makko ngol no yaari ni, wonno welani hay goto, welanimi, welani goɗɗo. Heddi ko saha aɓe mbiya kamɓe, aɓe mbiya so mawɗo ruttima e jomum ko suudu gandal yihi, walla mbiyan ko gandal yihi. Minne noon mboɗo wiya duttugol o jaaɗo Allah ko leñol ngol e hoore mum maayi. Mi wiyata ko leñol ngol maayira de, mbiyatmi ko leñol ngol e hoore mum maayi. Duttugol Baba Kana ko maayde leñol ngol. Ko tagimi wiide duttugol Baba Kana ko leñol ngol maayi, wona leñol ngol maayira, par ce que won wonoɓe e leñol ngol tinani mayde makko. Mi anda son paami ko jimmi haalde ko, ganduɗo situation no yaari ni e fof. Ɗum noon ha joni eɗen mbiya rest in peace bro. Ko ɗo wonno ndisan omo yoltana men hujjaji men, omo haala, on woni représentant des sans voix. Enen ɓe gandanɗa hoorema de daaɗe men goɗɗoyani, konko omo ƴetti micro omo yettinana men caɗele men. Te ko ɓuri hawdemi e Baba Kana, o mone politicien ji, donc des messages ɗi lancata au monsieur le président de la république avec respect. Maire pareil, donc rappeur telliɗo e lawol pareil, hein? O pani des DJ animateur uji, donc et tout kalmo yi en telli lawol, donc so waɗani musique, so waɗani son makko, donc mo waɗa vidéo ale ƴeewe internet o. Heddi ko non tan, enen mboɗo sikki leñol ngol ndeysaan ko non Allah sifiri men, ko ma neɗɗo yaha woni artiste o, woni ceernajo to wonde men ɗo en mi anda ko woni, en jiyata nafoore mum, ko ma Allah arana ɗum puɗɗoɗen wiide eɗen valoriser jomum. On probléme koye men woni. Donc ɗum ɗon kadi aussi ha joni mboɗo wiya bandiraɓe eɗen ko keddarɗen ɗo des artistes engagés nan ɗo, ene kaɓo nanganemɓe, bannemɓe soutenir, par ce que kamɓe gonani men ɗo. Wato goppen tan ha ɓe jaaha tan mbiyan eɗen pottaɓe, non hoto mbaɗen noon. Ko rewi hen affaire kadi mo teskimi e makko woni hollum, sen ƴeewi gile o naate e rap ha joni, en ji ya beaucoup d'artistes hande
change concept mumen men da son teskima dum change concept mumen mais depuis nden ha hande donc ko hardcore never die o wer men concept makko ko même o changeant te on me jogino beaucoup de possibilités pour changer mais non o wiran ko do ko mbaw ko yar ha gasa donc le pourquoi concept makko aussi wala men slogan mi maya dande heddo so tawi en dutti me gede makko sa rentay ran ma hawe ma wi ni o maraw Allah ko hollimo gede makko fof billahi wallahi parce que le concept mi maya dande heddo et puis ko dum o mayi hande neni mais dande heddim en jidi yide hono makko do bon peut-être won ƴettubo concept makko won wombe habanade leñol ngol heddi ko gonani do e leydi ndi gonani do wonno wonde do e leydi ndi wada ko wadara ko webani parce que alwa hande en tolnim ha won moma adwa wadde vidéo para wadde vidéo ma lança police ara galle mon namduma soxma en tolnim en din leydi mais en jida yettu yaade e won cadruji hande parce que jidden haalde ko haala makko e konkone to tolni e leñol ngol dum non sen bi en kala haala makko en gasnarado mbawa kadi gasno dum goor fof haala hen tan ko Allah longin dum yo haal dejja godda kadi haala dum non ha joni eden gartaran eden biya yo Allah yurmom yafom yo Allah harnum aljanna kadi inshallah men gartoy ha buriyaaje inshallah rabbi mi samni mon mi jurimo wassalam